ሼር ተበልተናል ጋይ ሼር አርጉ ሼር አርጉ Tap the screen guys go. Cigelo, già so che ዘፈን ዘፈናችሁ ኋላ ያላችሁ በእንቅስቃሴ ትገልጻላችሁ እኔ እየተንቀሳቀስኩ ለፊት ያላችሁ ሰራባችሁ ዘፈን ብቻ ዘፈኑት ችግር የለውም ራፕ ምናምን ካላችሁ Shindete aragurte cambia cayeruda cambia cayeruda cambia cayeruda ኬሮግራፊክ ለጽልኛል እንዴ የኔን አባባል ተከተላረ እንዴ ያልኩ ቀየር ይያልኩ ምን መመሪያ ነሽ ለምሳሌ ቀየረታ እንዴ ታርኪ ነው ቀየር ያልኩ እኔ እንዴ ነው ያልኩ ኦኬ አንተ ያልከው ነው እሺ እሺ ኦብሬኩ ለማኖ አኒስታማሪ matabana bitimani anistamari matabane bitimani obreku lamano anispirzi mamaraduna rachisi anispirzi mamaraduna rachisi obreku lamano guys cloud one more flower yes guys double guys 3 times minus 11 2 times guys nice jump here thank you guys come on every hit is double guys come on teamwork hit guys come on thank you so much. Guys, double, let's go. Martini, thank you so much. Marini, thank you. Guys, come. Marini, thank you so much. Marini, guys, double, guys, double. እስከታስ በሁለት ሺህ ነው ሁላችንም ማሪኝ ነው ኮነ እንደዚህ ማሪኝ ያለ ሌሎኮ ያለ ሊሴ ያለ ሊሴ ሌሎኮ ያለ ሊሴ ያለ ሊሴ ሌሎኮ ያለ ሊሴ ሊሴ
ያደማለሴኮ 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 ሻሺ ሲቢቴቶ ነንዱ ፈቂዳሜ ጉፈሬ ፊሌቶ ቅዳሜ ሻሺ ኬዳሜቶ ነንዱ ፈቂዳሜ ሻሺ ጎፈሬ አንተ ቅዳሜ ምንድን ነው? ቅዳሜ ምን ማለት ነው? ቅዳሜ ምንድን ነው? ነኑፌ ቅዳሜ ምንድን ነው? ሻሺ አንተ ቅዳሜ አንተ ላይ ብራሱ አትገባም። ሻሺ የጋት ሄጃለሽ ማለት ነው። ነኑፌ ቅዳሜ ሻሺ ኤልቻፖ ቅዳሜ ሻሺ ነቄኮ ነኑፋ ቅዳሜ ከዛ የሚቀጥለው ቅዳሜ ጎፈሬ ምንድን ነው? ንቅንቅ የምታደርገው ምንድን ነው? ጋይስ 2000 ንግባ ቅዳሜ ትነቀንቂያለሽ ማለት ነው። ጋይስ 2000 ጋይስ የታደለ ገመችው ዘፈን እኮ አይ ትርጉሙ ምንድን ነው ታዲያ? ኦኬ አውሮፕላን ምናምን የሚለው ካሴ ኩለ ኮሎሌ ማሎ ካሴ ኩለ ኮሎሌ ግናችንም ራቼ አንተ አውቀህ ግጥም እየጨማመርክ ሻሺቲ ባለፈው ደግሞ ቀረቀሬ ሸኬ ማታመሰው አውለሴ አትስኪያሽ Guys, come on. Stop this game, guys. Come on, stop this game. Ulachen. ምን ማለት ነው? ራቼ ነኑ ፋቀዳ ማመጋት ደማ ማኔ መጣሉ ነኑ ያደማለ ያደማ ለሲኩ ነኑ ፈቂዳሜ ሻሺ ሲቢቴቶ ማለት የኔ ደማለሴ ቅዳሜ እመጣለሁ ሻሽ ገዝቼልሽ ማለት ሳይሳገዛ መሄዳችን ወይ ቅዳሜ እመጣለሁ ማለት ነው። ቅዳሜ ገበያ ተሳዳም በስፋት ያባቲ ገርፎ ነው እንደፈለክ ታደርገው ለምሳሌ ይዘደ አንደኛ ደስ የሚለኝ ከመሬቱ ከመሬ በጣም የሆነ ሰዓት አልበሞቱ አንተ ፕሌን ምን አለ ፕሌን ኮፍቴ ማንም ፈርስተው ኮፍተር ነው ራሽያን የፊልም አከራይ ነበረች ነጋፈና Galafeki biya baki namni apa malekatu biyan kaba kana bonsitu onnekiya jijjiya anaze oromia thank you so much ate bamaad entar music wala tade ግን አንተ እንደበፊቱ አይደለም እንደበፊቱ አይደለም thank you so much Let's go. Double guys. Double point. Guys. Thank you so much. Thank you so much. Wait, this video I'm gonna let Thank you so much. Tabi kara guys. Last game slow. Last game. Tabi na agad. ስታወራ ራሱ ማርያምን የሆነ የሚጮህ ነገር አለ። አሁን እሱ ራሱ በጣም ነው ማርያም እግዚአብሔር የሚላል ዝናብ ይጣል መፍቱ እኮ እሱ ፍሪጅ ነው። ኦኬ
ይዘሽ መጥተሽ አይ ቲንክ ይኸውልህ እራሱ እንትን ነው መሰለኝ ወይ ፎቅ ላይ ነህ እንዴ? ፎቅ ላይ እኮ ኔትወርኩ ያስቸግራል። አሁን ምን ሆነ ድምጼ? አሁን አሪፍ ነው። አሁን እኮ አሪፍ ነው፣ ግን በመሀል ስታክ ታደርጋለህ፣ ድምፅህ የሚቋረጥ። ለእኛ እኮ ችግር የለውም። ለቤተሰብ ኮኔክሽን እኮ ነው። ታዲያ እሱ ምንድን ነው የምትሉኝ? የምታፈጡብኝ ችግር አለ? ጥያቄ እያወራ በመሀል የሆነ ሰዓት እፍን ይላል ድምፅህ ዝቅ ይላል። የሆነ ሰዓት ጥፍት ይላል። ቀጥ ብሎ እንትን አይደለም። አሁን እንደዛ አሁን ከጀመርን በኋላ አሁን አንዳንዴ ይሰራል እኮ የሆነ ሰዓት ነው ዝም የሚለው። አይ ቲንክ ግን እኛ ስንኖራ እሱ ካወራ አይ ቲንክ ኧረ በፊት እንደዚህ ያልነበረ እዛ እኮ ነው። ስላልገባችሁ እኮ ነው። ትንሽ እኮ የእንትን ችግር አለ፣ ክፍተት እኮ አለ። ነገሮችን ይመራል ሰማኛ ወይ ምን አልሽ? መላክ ምን አልሽ? ፍሪጅ አዲስ ገዝተሽ ነው እስከዚህ ልጅ ነው ያቺን ግን እንደ ቸከና አባት ትወጣለህ። ያቺ መብራት የሌላት መብራት የለም ማለት ላይ ቆጥረሽ ነው በጋራሴ ይሻላል። ባለፈው እናንተም ሳትቀጥሉ ሄዳችሁ ዘፈን ልስፈንላችሁ። ዝፈንሽ የመጀመሪያ ፍቅረኛ ጋር ስንለያይ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሴ ነኝ በጣም ፍቅር ይዞኝ ራሴ ነኝ የጻፍኩት ኦሮምኛ ነበር። ኦሮምኛ እውነት። ከዚያ ዜማ ደግሞ አንደኛ ሰፈር ዘፈን የሚሰራ ልጅ አለ። ዜማ ሰጠኝ። ለአሁን አይደለም እኔ ድሮ ሰፈሩ ዝም ብዬ ሞከርኩት ነው የምልላቸው። ዜማውን ልጅ ያኔ ጓደኛ ይዛው ሰርቶልኝ እኔ ደግሞ ግጥም ጽፌ ነው ኦሮምኛ። የምር ነው ጌታ Jamare koya bilille obina wani kanarga siaradani kangurmu si barbadani kanarga siaradani kangurmu si barbadani jamare ko bekte akkan si jallemamu jamare ko simbo ke machainamu imalun kide jeriye መጣለው አላልሽም? አንቺ ኢትዮጵያ እንዱፈኝ መጣለው አላልሽም? ይመሉ ዱፌ ሲያርቄ ሲደርቡን ኒቤ ሲጃለቹን ችፒኔ ችበ ፌዴ ጀመሬ አከን ከሌሰ ተኢን ረሶዳዴ መሌ ተካ ለማ ሚቲ ኮ ደደበሌ ተንጨቤ irraanfachuun na dhibee takkee garaa dadhabee wayyo akkam godhureen jamaree koo dhufanii jibbaadhe when aarsi songs bel songs she may waste the cost. You can eat sambusa with me, no problem. Phone adak.
መስኪን እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ምንም ተደብቆ ደህና ነህ? በጣም ነው የምትመቸኝ። አፍራለሁ፣ ለዛ ነው በጣም ማለት ቃል እባላለሁ። በረዶ አገዛልኝ ማለት በጣም የምወደው ግን የእንትኑ ነው የበሶ ይሻላል። የበሶ ነው እንጂ የምትወጪው እሱ መጣው አለ የሙዝ መጣው የሙዝ አዲስ መጥቶ ነው። ቀምሼው አላውቅም። አስቀምሰኛለሁ አስቀምሰኝ ከሆነ ቀምሳለሁ። እስካቴ እንትን ይበል እስካቴ የሚያስቀምስሽ እሱ ሌላች ጌም ልጆት እኮ ነው የመጣሁት። ሶዳ ቅሌታሚ ጃርሰ ቅሌታሚ አንተ አንደኛ ደረጃ ማለት ነው። አዲ ጉበረ ፕሬዝዳንት ኬና ቀብሳያ ኬና ኦሮሞዳ ምናምን ይደመረ ገራን ከኬቲ ጋረቢ ትግሬ ለማንኛውም እንኳን ደስ አለሽ በገመድ ብያለሁ። ትግሬ ነው የሆነ ትግሬ የሆንክ ልጅ ማለት ጎዴ ምን አጠፋው ደግሞ እንዴ ፕሬዝዳንት ማለም በለይስ አዲስ ወዳራ ከራ ጨካኝ ማለዳ ማለም ጎዴ እንዴ በኢየሱስ ትግሬ ነው bilbila waamee dhoonina goofnee maal jennee waggaa meeqa saahiba pis faamilii taanee waan miidii irratti
Comment yoo irraa timtee wajjin qooduu maal qofa hunda bakka maalidha. Asmi doko, adoko. Asli kan si gue chuda. Surprise ta'e boonna lebar. Bakka nama kana hiriyaadha jechuun sitti dubbachuu natti ulfaate miidiyaa irratti gizee dhaga'u surprise ta'e dhugaa. Ani baay'ee dur waan kana akka nama akkas qalal jedhee taa'ee haasa'ee miti. Dur waan kana yeroon yaadu nama baay'ee. Nama hiriyoonni koo nama baay'ee dhiyaatan iyyuu hin beekan. Asiyyuu jechuudha. Warri qaamaan nafaana oolan bakka warri raachuun beekna jedhanii yaadan iyyuu waan kana. Seenaan waan nama boonsus waan hin taaneef hin haasa'u. Waan nama boonsus miti bara. Maal jedhanii taasa'u kan? Waan boontu miti bara. Maaluma akkuma gaggeessite. Daa jechuun hin jiraam amma yeroo tokko gizee uummanni warri na hordofu kuni obboleessa kiyya badee obboleettii kiyya badee maalodha. Jira beektaa bangaaruu baguma himati maaliif beektaa ganama obboleessi kiyya naratti dhalatee erga achi buutee isaa dhabee waggaa shanii guyyaa tokko suusuyyee thank you. Warri na cinqee ijoollee ormaatu argina obboleessa kee waan arginu suura isa maxxansinaani jira kasi jaalatu jira kasi jibbu jira hordoftuu keessa. Amma ani yoo akka waan namni kun horii ta'ee manatti hidhattu ati ka obboleessi kee bakka jiru ta'ee asirraa maarraa fudhatta asirraa akkas taatan hin jira beeka nama ka amma ani agarre obboleessa kee miti ilmoo eeguu hin dandeettu nama hin deemaa simmeetii garaagaraa qabaa. Kamana dhugaatii barbaadu jira, kamana shishaa barbaadu jira, kamana chirchii barbaadu jira, kamana barumsaa barbaadu jira, kamana masjiida barbaadu jira, kama bashannanuu barbaadu jira. Akka dureetti kanatti immoo boolee dhaabbataa nyaatu barbaadu jira. Akka aadaa kanatti biyya maqaa dhaquu barbaadu jira. Beekta saa'u koona simmeedhaan dhabuun simmee. Gabaa isa kanallee uummanni keenya yeroo tokko warri koomentii kun miira kanallee dhumatu ati maal abbaa kee eeggaa obboleessi eeggata obboleessi eeggata isheenis qabameeta poosti godhee rabbi haa ta'u feesbuukii suulee irraa gubatee garuu keetti dhiyootoo na dhukkubu gaafachuu maaliif yoo poosti godhee rabbi si haa argamsiisu jechuun dhiisanii waan biraati hin jiru. Nama yoo rabbiin jiruu bal'oo keessa hidhachisee wal arginaa yookaan illee bakka yuutuutti haa ta'u jedhee dhiise jechuuti galee. So baga erga argamte dubbatte ayyaabsuu hafi maaliif waan mudannoo kana gammaan arganne garuu maatiin na cinqinaan maxxanse suuraa isaa. Koomentii gara kumsadii keessa yoo xiqqaate koomentiin kumni tokko arrabu. Eessa abbaa kee jirtaa maal eeyidaa qotiyyoo miti namichi kun obboleessa kiyya malee qotiyyoo kiyyaa miti kamanatti hidhatu. Takayyalla akkatti yaada namni kennu beektaa. So ani obboleettii kee baga rabbisiisee. Wanni hunduu ni darba baga waaqayyo asitti ga'e beekta waan hunda gaaris badas amma laalan waan natti ol beektaa fodummaa kiyyaaf kee kana ati jireenya akkasii san dabalatee pireezantii san ani gaafa baadiyyaarra dhufu bar maariyaamii gaafree ka ganda kun tokkos maariyaamii jedhamu gabree ka adaamaa tun istaadiyoon filafiitti beekasaanii gabreetiin Gabriela? Gabriela dah, Gabriela dulu. Marah ni. Gabriel itu safari jadi. Aji bakka keessa gurguran borumtaa faatti gaadha. Namicha keessa gurguru wayii bira bulee tane jira gaaf chaayinaa deemee gaaf qotaa turba. Gaafa dura biyyarraa bahu Finfinnee kun natti Adaamaa natti tooree Amaariyaa beeku Oromoon hin jiru. Gara waggaa dhiirri waggaa tokko dhiya afaan xiqqoo ta'e nama afaan Oromoo haa ta'u dhagarreen ta'aatii bisa mannaanatti irraa bu'ee akka amma yoo Oromiyaa Nigdi Baankii jiru kana yeroo san gibbii jira Oromiyaa Nigdi Baankii muraamni yella gabbeen paartiin jiran gaafa bakka isaan jiran hin beeku bosona jiraachuun oolan jira nama warri beeku Adaamaa achiraan dhageeffamu. Makara adina kana wano sente buta mire baka
Gaza ragu da zambira kana olau tente manara kesa buetmo kara fitete ci babu bae mirga kana ogotu mana dabo tu jirami Ani adama baay'een beeku mana daabboo ati gatari jirta malle dabo kanya da mukana ga dabo kakalla kan akati daawiti kana kame gurgurama Ethiopia ti babarechani gurgurani yu asitti akargan gurgurama mana dabo kakalla kan ena dabo birri lama shinin kikisatti nafe dabo kumuni da yosan sabamitin kafan situ amon behu wagadi da bilama hoy dura barata bi sagaltani ya raga mame ስንት አመት ነው? 96 ነው የዛን 96 ማለት ኦሮሞስ 27 ነው 28 ዓመት አንተ እሙሪ እኮ ይቹ ነበር ቶረ 97 ገነ ሹሪ ሚቲ አማ ሶዳ ግሌ እኮ አትገሩ እሙሪ ቆሶቆ ሰረምት ኡምሪ ቲዋይ ኡምሪ ካ ኢዛማ ቀልቢ ሸመረን ባይ ኬቲ ኡምሪ እንደድዋ ጋስኪቷ ባይ ቆሶቆ Ay, considerante. Jadi ada. Ani dabo sumuni gize bitatu alla badake na dite jira marka jira dabo difo kara jira kagire shango fa anya ta shango beta indiri yari gudda ka asin jakana ele jara kete gubba kana liki kete ati worke tigote ele gubba gote bidena gubba tigote meida dabo difo nuti biyyatti safaa nyaanna ምናምን ani waan daabboo daalatti akkatti walitti gilee akkana raagana gaa afaanii walitti qabaatu jedhu kanan beeku sumunin bitadhe yoo nyaadhe hin jiru waaf keessa birrii lama qaba birrii kudhaniin manaa bahe adaama birrii saddeetiin dhufe amma birrii 500 ta'u malatti makkaatti ganda kennarraa adaama kazaan itti dabalate hin qubun birrii malamaan san hin bitadhe amma kaafee nyaadhee bitee ati nachi bahee Duman daabboo nanti. Ma bare Ati jaalladha bombe duman jaalladha jechuudha daabboo. Ishi. Daabboon ammaa kuniif gagaafan nyaadhe tokko yarka amma jaala kuniif gagaafas tokko maqaan wal fakkaata. Ahaa maqaan wal fakkaata. Maqaan wal fakkaata. Bareedu. Thank you. Kazaan mandaaratti karaa Finfinnee deemuutti achi bahee ጊዜ ati gara Diradaawaa gaggaraagalu deemu osuma deemu Adaamaan kuni boruu guyyaan akka boruu kun Faasigaadha. Karaan amma addabaabaayii kuni wannoo abbaa gadaa kun suuraa daraartuu tokko jira. Shaashaa kanarratti akkatti Oudaamat jala sirbi kun beektaa Oudaamat ayyaana jechuudha. Harkaan bisin eeggata kan naannaatanii ayyaanni makkaa akka rabbiin warra arfadee kenneen kun jiru yeroo kana yelloo Oudaamat maali maannaanis kan sitti seenaa jiru saddaan duriyyeen kuwaa mana galfate saddaan duriyyee dhamaa mana galfate shuftu akka intala kiyya ture argitanii daragaa soddaa waa mana qabu shugguxee mana kaattee Hatu kubboo tanqasaaqqaa shugguxu ነው shugguxii sosocho'aa mana keessa jira Ara hatu seenaatiin girgirri dhiisi. Ishi. amma osoo deemu milli na dhukkubee gilee maaramii bira bahu taamoonni ati gabreel jettuun hin sobda maaramiidha maqaan isaa dhuguma adaamaan beekta dhuguman beekta hin beekta maaramii bira gahu halkan keessa taa'aa jirti dadhabee osoo magaalaa keessa zooru qeexamaa gurgura namichi beekta awaash irraa fidee awaash malkaa sa'aatirraa qeexamaa gurgura itti goree akkam nagaadhaa jedhin wannoo wayii kutaa adii takka uffatee ta'a naxalaa adii takka uffatee ta'a nagaa gaafadhee afaan oromoo gara walitti haasa'u dhaga'e beekta sa'aatii misaatirraa haga halkan keessa taa'aa ja'an nama afaan oromoo haasa'u dhaga'e nama kan siqee sodaatara jiran walitti haasa'anaantee shaqqalarra jiran bakka ayyaanaaf qeexamaa gurguran nagaatti siqee gaafadhee nagaa jedhee akka carraa gisee eessaraa dhufe akkana jedhu naannoo keenya sirriitti kaza bira taa'ee